Ta. Ketingsi Nilipini da press media angno mate media house atuman pham nili kardom ajurlo athe Nilipini media angno wangnangko athe do belege bangkali la political alam sepensi ke banglo non ma nili BJP East Karbi District Committee along minority president lo lapen nili laso party along kedopen kupisi kelong le Selatan Nilinan. BJP ke join ke since 1995 in Harogat. Hal suhud Roton Teron Presiden lo Harogat Soromat Joydev Ronghang alang di Secretary lo Nili ini lah member unofficially join dun. Hal sogep ding OP 2013 men kaya along si karbeng long dia long isi me keheno nang kithor jok nelita rat ka chesong lu putin dun si ama nelita nang badun dilo ama jakas long neli penangan jesong lo since 2013 pen 2016 aneli Jakarta dong tapi jesong lo 9 round of talks along nelita ke tu bang lo lasi kosong sini li BJP ke bang nangkok ma laso athelo ni jakas pen ke petaran ke pajir mie theke jakas ke sesongota nili General Administrative Department si nili thana peglo nili tum 9 round of talks dang lo nili pupe jakas a movement ke success pupe failure postami lake it did not create a bad records for the people of Karjang. Itum record kene wande. Ada penmosi ni itum jakal to bang two prong strategi denglu parliamentary non parliamentary. Amasi ni ke parliamentary ni hang romati ni bang ke officially jakal ke join gono laka rang sina klam pene dongka mukam. Hula sud mansing longki sistemi banglo. Hula sud Himanta Biswa Sarma ke Chief Minister Kalila, Education Minister, Health and Finance. Asusini ni join dono. Ada join ondet pen ni party long cepak dono posi ni phana scope nang tangke a minority general secretary. Ate ada already bang president dengan lo. Asu jenis ini di bang general secretary yang arpusi dengan lo. Hal so period ideng dun urut bang ke presar abe clemesen damesen. Itu bebosa promuk kuteme ketibido tiildo amor satin manta lalo lasi nona bang nili ketekdam tulong bang ke apiong emina panta hino apiong deda khai panta hino ong jinang na si ketekdam long la penon nili BJP ke 95 pen count sitami 2017 pen 2024 la ningkan potromang monglen nili jelakha tame nili kelong dun ku maya sita bela Suppose खेला के zero out पुचलों सितना न माके नहीं लबांगे politically बंदे zero out पुलकाम से लगे दी निके न्याय निभाना को I want justice then I need justice लासो असरकार लोग के लिए justice के लोग जी करी लो न्याय के लोग जी करी लो अनसोसेसी नंग पसुंग बॉम लो निली काम चांदुंदे करी काम तेंदार चांदुंता निली atenda itulah ya SD money si jebung kelak 20 lakh sudah kam ni sujok nondo laso aputak pun ni jebang tenang itu lason si 2 years terms kenili lapusi tarde buntang lo ikela si nili mata thlo jenon jebang hilang apor hot nili pan BJP ke mission ji contract ni biasa ni ke halo
Athini leke athor masih national thought amun pina Rastrawadi amni pina ka joine si nili langdam lo non BJP pen current itu manifesto ki pidam UCC one nation one election pen CAA la anaka den jar or muke lage itum inglong so panke lage ingmo itu kangjangji asuka pheri la pen especially ke nili bangke dhormen langdam purutan nili Christian mefe asila so affair bangke secularism ko bangke BJP itu kan ke pahenoi pansi bori bom la suka pheri ini alo pheri oksu tadu kam kelong le kecolo le kejunong le chota kalila suppose nili kai kit tame nili inu gil premi bomuni hadi music lawan amuni polisi komane son the frustration pen for urgency already that pen bidai to suta nili ke problem ke lage I always live about problem amuni nili ke problem ke ni ken dong sikit ko lasana muni ko nili ni tadi bilo ke sustain jo tema do muni ta parti long gedun pute Congress puno BJP puno amuti na mune ta purpose domati kere infantry do nati tono rengbil long le tomo da ejite ta bangdu long le khana nan pula akoi janang pelang pute la to a party ke jongre le world largest political party pute me lage itu tomnu use party with a difference because tame I have seen there is no difference at all a difference avi party discipline mate avi nil nung board chairman longin popeni puti but I need a for 2017 ada bentuk 2022 होता ada bentuk ini bagi masalah banyak ini kau labor cermin makan itu jangan lanjut usi application tak CM benching dok monthly benching dok beda ting lagi lah pada MLA anda kata ni kilo kita ni lihat pada MLA kan pini through media pengkat pati ni tu mulai lo alang lilan mana ada maksudnya alang li MLA mande the people tante council ma board chairman aso sa ke alang li chodei nang lima usi ni lima tana ni panlen settlement board chairman ang pinai boleh ni lekang kali any political adjustment which is suited for me ni accepting kita pini dan extend dan de usi kuna different dolang pini asinon nili ining kejang de nai bangke nili pini la so press release ke mana kau bangke ihin benangdam pulutang te akimi tatu akihino tapudame akihino ke ni lipan ke laheno je non election management committee pen aron ke pangda je nang tum ke boot le che concentrate only boots jam nong le tak hadak ta mong le bo joni si ni ke gari motor ka be bangsi ni ke nasi 16 na ni ke harvard constituency rally do pusi ni le ke tu deklo constituency rally constituency dari lang don lo akwa tumbang lo mani di omor sing so khana hak pedalam NCKP lo kadom sir welcome sir puni lipu lo mani li pan na puke lan lo athema omor sing so ta inwan de gala ta music lawar mani ni lile dulu lo bote sekhaun di ahok pet BJP lo nang durut puti along ML MP ke ni de pucho mata te recently da khacha kan ta lo ni lile ka long pen CM atibul thut thut ni lo tinu nang nu so mani ni pan ni great interest in singing bang tini Jangan sebenarnya aku